Siyabingelelana ngegama lenkosi yethu Kristu Jesu. Sithanda ukumbonga ngomsa wakhe la ngothando lwakhe lokuba asivumele ukuba sibone usuku lwanamhlanje singabaphilili. Kulabanye abangcono kulathi abangazange balubone lolu suku. Ngokunjalo siyamdumisa uThixo ngomsa wakhe, simbonge ngalokho asenzele khona. Siphila ezinsukwini ezinzima lapho insizi zisibekela ukuthokoza, lapho isikhathi sokutshakala singasabonakali, sekusiba lesikhathi sokukhala lokulila okwandileyo kakhulu. Ngakho ke uma uThixo esiphile lona leli thuba kufanele simbonge, sitsho ukuba mbonge o Jehova, mbonge mphefumulo wami, nakho konke okukuwo makumnike udumo. Kulisabatha elihle siletha udumo namandla nobukhosi esihlalweni somsa. Incwadi kaMateyu isahluko ngesika 13 esincinyane ngo16 lo17. Kepha abusisiwe amehlo enu ngoba ebona, nendlebe zenu ngoba zisizwa, ngoba ngiqinisile ngithi kini banengi abaprofeti namadoda alungileyo alangazelela ukubona lokhu elikubonayo, kepha abakubonanga, nokuzwa lokhu elikuzwayo, kepha abakuzwanga. Ke sithandaze. Baba wethu osezulwini, sithanda ukubonga leli thuba osinikeze lona lokuba siphenyisise incwadi yakho engcwele. Sizinikela phambi kwesihlalo sakho somsa ngendlela eqhakathekileyo. Nxa siyakufunda incwadi engcwele, sengazathi ungasithungamela ekufikeni esigabeni lapho amakhaya ethu azaba lokuthula ngenxa yezwi lakho. Sifunda esilifundileyo lokhu ngumthandazo wethu esiukhuleka sinethemba egameni elihle lomfelo uJesu. Amen. Ekseni ngiphethe iBhayibheli, ilizwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe ngumoya oyingcwele. Lincwadi yiso isibani oza kusiphakamisa ngitsho naselibeni. Yiyo incwadi eza kusitshengisa indlela yokuhamba ngayo. Mvumela ngithi mina ngiboleke ulimi ngithi liyona liyilo umkhombandlela ekwakhiweni, lekusekelweni, lekwesekweni kwezimuli zethu. Yiyo umuthi esingawusebenzisa ukukhusela amakhaya asephakathi kwamaxhaphozi atshonayo ohlukuluzeka kanye lodlame ngokuchiyana kwalo. Le incwadi yiyo incwadi eza kusitshengisa, isiqondise indlela yokuhamba ngayo. Akasiphenyisiseni kakahle le incwadi ngoba kuyiyona eza kusincedisa ukuba sazi ukuthi singaphunyuka kanjani kumbe singakwenqabela kanjani ukuxabana emakhaya. Ngifisa ukubana namhlanje sikhangele uluhlu oluthile lokuxabana emakhaya olwenza ukuba emakhaya kungahambi kahle. Lapha ngifisa ukuthi sike sigxilise imikhumbulo yethu ekuxabaneni kwezelamani. Yikho lapho esiza kugxilisa khona imikhumbulo yethu. Ingxoxo yethu iza kweyama khona lapho siza sikhangela incwadi kaGenesisi. Yikho lapho esiza xilisa khona indaba yethu. Incwadi kaGenesisi isahluko ngesika 30, ngifunda ivesi ngelika 8. iBhayibheli lithi lona uRaheli wathi ngibindane kakhulu lodadewethu ngamehlula, ngakho wayitha ibizo wathi nguNaftali. Yabona iBhayibheli lapha liveza umumo owabakhona. uRaheli ubindane lodadewabo uLeya bahluka baxabana kakhulu okwesigaba esithile
bathi sebexabene ngendlela abaxabana ngayo iBhayibheli lithi lona lapho akhululeka khona wathola indodana iBhayibheli lithi lona wanikeza ibizo indodana ngenxa yokuxabana kwabo. Ngifisa ukuthi kuthathe ngalo umkhumbulo isikhathi sonke nxa wayebiza esithi Naftali buya ngapha, wayebiza ukulwa kumbe ukuxabana kanye lodade wabo. Nxa wayemthuma esiyale kumbe uNaftali nxa wayebhala ibizo lakhe wayebhala ibizo eliyingxabano. Mhlawumbe sibuyele phezulu le iBhayibheli lithi lona uRaheli esebonile ukuba wayengamzaleli abantwana uJakobe waba lomona ngodade wabo, wathi kuJakobe nginika abantwana funa ngife. uJakobe wamthukuthelela wathi ngisesikhundleni sikaNkulunkulu yini na onqabele inzalo yesisu na? Wathi nansi incekukazi yami uBhiliha ithathe ukuze ingizalele abantwana babekwe emathangazini ami. Liyabona sesenza lokhu abazali bakhe bokuqala okhokho bakhe uAbraham abakwenzayo. iBhayibheli lithi lona wathi yena thatha uBhiliha ukuze abe yincekukazi yami, ukuze anginikeze abantwana. iBhayibheli lithi lona uBhiliha wathatha isisu wamzalela uJakobe indodana. uRaheli wasesithi uNkulunkulu wangahlulele njalo uzwile ilizwi lami wanginika indodana, waseyitha ibizo layo uDani. Ungakhangela futhi lebizo leli iliphiwa ngenxa yokuba kube lokuxabana lokuphaqulana okube khona phakathi kwezelamani. Uhlupho lolu lwaluzakhula lube lukhulu. Ngifisa ukubana sike sinanzelele impande kumbe isisusa salokhu. Singabuyela kuGenesis sahluko ngesika 25 lapho sizananzelela ivesi lingelika 28. Incwadi kaGenesis sahluko ngesika 25 ivesi ngelika 28 lithi lona uIsaka wayemthanda uEsawu ngoba wayesidla inyama yenyamazana zakhe, kodwa uRebeka wathanda uJakobe. Xa sibuyela emuva siyananzelela ukuba akuqalila lindaba uJakobe abalayo ngamakhosikazi akhe amabili uLeah loRaheli. Uhlupho olwaba khona phakathi kwabo kaluqalanga la, luqala emva. Nxa sibuyela lapha iBhayibheli lithi lona uIsaka wathanda uEsawu, kwase kusithi uRebeka wathanda uJakobe. So nxa kwakusenzakala okwenzakalayo uRebeka wayesiba lo Jakobe, bese kusithi uIsaka abesesiba lo Esawu. Lo wayemthandela ukuthi uletha inyama, kodwa lo wayemthanda kakhulu ngoba wayezwile isethembiso esasikhulunyiwe ukuthi hey, omncinyane uza kuba mkhulu kulomdala. Kwase kusiba lomkhandlo odalekayo. Kwesinye isikhathi ukuxabana kwezelamani kuvela ngenxa yokukhetha phakathi kwabantwana, ukubehlukanisa, ukuthanda omunye okwedlula omunye. iBhayibheli liyasivezela yona leyi indaba. Ngenxa yalokhu siyananzelela nxa sifika kusahluko ngesika 27 sika Genesis sifunde ivesi ngelika 5 novesi ngelika 6. uMose nxa eloba lapha uveza indlela ababeyiyona. iBhayibheli lithi lona uRebeka wezwa uIsaka ekhuluma lo Esawu indodana yakhe. Ngifuna ukubana ngigcizelele lawo mazwi. iBhayibheli lithi lona wezwa uIsaka ekhuluma lo Esawu indodana yakhe. Nxa ungabala usiya phambili ivesi ngelika 6 lithi lona uRebeka wasekhuluma lo Jakobe
indodana yakhe. Ngezinye indlela lapha phakathi kwaleli khaya sokulomunye olendodana yakhe, lomunye olendodana yakhe, umama olendodana yakhe, ubaba olendodana yakhe. Kodwa laba ngabantwana bomuntu lomkakhe, omunye uthanda lo, omunye uthanda lo. Nxa ungafunda kahle iBhayibheli ngizananzelela ukubana ngitsho lo Esau owayethandwa nguIsaka, indlela aphila ngayo yayiletha umunyu phakathi kwekhaya. Ngoba ungafunda kusahlungu sika 27 isahlungu sika 26 ivesi ka 35, wathatha amakhosikazi amabili. Wathi esethathe amakhosikazi amabili, uRebecca loyise baba losizi ivesi ka 35. Ngenxa yamakhosikazi lawo aletha umunyu, aletha ukungazwanani, aletha ingxabano, kwase kusiba lengxube enzima phakathi kwaleli khaya, kwaba lokuxabana okunzima. Kodwa noma kunjalo uJakobe wathanda indodana yakhe uEsa. So uIsaka wathanda indodana yakhe ayithandayo, wayithi yona ngifisa ukubana ngiyenze lokhu uNkulunkulu angakuthongo, ngifuna ukubana ngikubusise. Elalele uRebecca wezwa ukuthi lapha sekulendaba ezakwenzakala, ngakho layo wasesithi lami ngile yami indodana, ngifisa ukubana layo ibusiseke ngendlela enjalo. Ukuxabana emakhaya isisekelo sakho kumbe isisusa sakho yikuthi kube lo mntwana, yekela ngeboleke ibala elisetshenziswa esithenjini, kube lo mntwana oyintandokazi othandwayo okwedlula abanye. Ngenxa yalokhu lo othandayo okwedlula abanye uzakuba lekhanda elikhulu, akhukhumale, ahambe eziqakisa, azibone esengcono, akhangelele abanye phansi. Kodwa laba abanye kabasoze bamekele enjalo, bazazondana laye. Ngakho ke uIsaka lo Rebecca bahle bahlanyela le inhlanyelo. Sokube lokuxabana, iBhayibheli liyasivezela ukuba ba lokuthi abaleke aye kumalumakhe uLabani. Esemaleke waya kumalumakhe uLabani, iBhayibheli liyasivezela njalo ukuba uLabani wenza khona lokhu dadewabo ayekwenza laye. Ufuna ukubana kube lo uLeah abe nguye oza kuthathwa kuqala, hathi uRasheli. Sokuhlanyeleka futhi enye inhlanyelo yenzondo lengxabano enkulu. Ngenxa yalokhu kuba lokuxabana emtshadweni. Abantwana nxa bezalwa baphiwa amabizo ngenxa yendlela abahleli ngayo. Ngale uRaheli ubize umntanakhe uNaftali, wambiza wathi nguNaftali ngenxa yengxabano. iBhayibheli lithi lona kuvesi ngelika 9 kusahlweni sika 30 sika GENESIS, kwathi uLeah esebonile ukuthi usemi ukuzala, wathatha uZilipha incekukazi yakhe wayinika uJakobe ukuba abe ngumkakhe. uZilipha incekukazi kaLeah wamzalela uJakobe indodana. uLeah wasesithi nansi inhlanhla yami, wayibiza ibizo nguGadi. Lapha amabizo onke aphiwa ngenxa yokuba kulempi enkulu phakathi lapha. Ngake ngezwa kwamanye amakhaya inja iyabizwa, enye kuthiwa ngubatha ngithini. Ibizwa nje ngenxa yokuthi bayaxabana, kumbe lo makhelwane kumbe ngumamazala oxabana lo malukazana. Ingxaki enkona ikhulunyelwa emabizweni ezinja. Enye bise kuthiwa ngubalolimi, enye ithiwe ngubaza ngenzani, enye ibizwe. Amabizo wonke lawa aze nje ngenxa yengxaki. Abantwana bakaJakobe babizwa amabizo abo ngenxa yempi eyayikhona phakathi kukaLeah loRaheli. Kwaba lokuzika kokuxabana, baphaqulana, kwahlukuluzwana, kwadwetshwana, kwadletshwana, kakuzange kube lomusa lothando. Ngifisa ukuba sinanzelele ukuba nxa kuzalwa
kuthiwa uJosefa. Josefa ibizo lakhe lithi lona makangezelele, may he add, makangezelele. uThixo makangezelele. Lalingumthandazo omuhle kakhulu leli ibizo. Kodwa uJakobe wasesenza iphutha elenziwa ngunina ukuba amthande okwedlula omunye. Wenza iphutha elenziwa ngumalume wakhe uLabani. Wasekhulisa inzondo ngokuthanda uJosefa okwedlula abantwana bonke. iBhayibhili liyasitshela ukubana wamthengela ijazi elilemibalabala elihle okokuthi nxa wayehamba bamzondela, bamcunukela kakhulu. Inzondo le mhlawumbe yayingasoze ibe khona aluba ubaba kazange angenele kuyona le indaba, aluba ubaba wathatha ithuba lakhe lokuthi athande abantwana ngendlela elinganayo. Ngakho-ke uJakobe wahlanyela inhlanyelo yenzondo ngenxa yokuthanda uJosefa okwedlula abanye, waze wamnika ijazi elihle okwedlula bonke abanye abantwana. Angikwazi ukuthi kunjani ekhaya lakho, angikwazi ukuthi umzukulu lo ohlala laye phela lanxa engasomntanakho, angikwazi ukuthi umphethe njani. Nguye mhlawumbe othunywa emagrosa, engaphenduka emagrosa akorojiswe indlu, engaqeda ukukorobha indlu agijime aye engadini ayehlakula. Engaqeda engadini ukuhlakula agamule isihlahla. Engaqeda ukugamula isihlahla impahla ziyabe sezimlindele zizinengi ukubana aziwatshe. Engaqeda khona lapho abeseqhubekela phambili apheke akuphekele abakho abantwana behlezi. Mhlawumbe kule phakathi kwabantu bakho engxenye kulomunye oweza ungamlindi delanga wananzelela ukuthi hayi lo sibili kade ngingamhlelanga phakathi kwabantu bakho, ubusukhetha ukuba lo ngongcono kulomunye. Mhlawumbe ubulili babo kawuzange uthande ubulili bomunye, kumbe kowamantombazana kumbe wamajaha, usulinganisa usuxeganisa. Yiwo umoya uJakobe abalawo, yiwo umoya uLeah abalawo, yiwo umoya uIsaka lo Rebecca ababalawo. Bahlanyela ukuthanda abanye ngcono kulokuthanda abantu ababo. Ngenxa yalokho kwaba lengxaki enkulu, baqala ukuba kuhlanyelwe umfaba phakathi kwekhaya, baqala ukuzondana. Nxa babesenza babekwenza basebehlukene. Yebo esithenjini kulohlupho lokungazwanani, kodwa lapha okwenza ukuba kuzike kakhulu yikuthi uJakobe wathanda uJosefa okwedlula, wasekhweza inzondo lomunyu lobuthakathi enhliziyweni ngokumnikeza ijazi. Qaphela, emunye umntwana engabe engenzi kuhle mhlawumbe esikolo, kakutsho ukuthi kasomntwana olungileyo. Mhlawumbe omunye umntwana engabe engudokotela, bese kusithi omunye esenza umsebenzi nje oweyisekayo. Ungathandi udokotela kwedlula lo wenza umsebenzi oweyisekayo. Bonke bangabantu bakho ngoba ungathanda omunye okwedlula omunye, usuhlanyela inzondo ezakusuka kulesi sizukulwane ize iyefika esizukulwaneni esilandelayo. Ungananzelela kulabo balingiswa engibabekileyo lapha, inzondo yakhona yaqhubekela phambili yaze yenza ukubana uJosefa yena ngokwakhe aphoselwe emgodini, athengiswe abe yisigqili. Nxa esezala abantu bakhe, ngitho abantu bakhe bona ngokwabo laye waze waba lokukhetha isizukulwane lesizukulwane. Ngitho esebusisa uJakobe abantwana, waqaphuka ukuthi indaba ufakele isandla ngapha, indaba lesu singasifakanga ngapha, ngenxa yokubana insengethe yekukhetha
yokukhetha, insengethe yokuthi kube lentandokazi, insengethe yokubana yayisengeliwe yabaphakathi kwegazi. Qaphela ukwenza ebantwaneni bakho kwenza ukubana kube lodlame lodlakela olukhulu lenzondo lokuxabana phakathi kwabantu abayizelamani. Fisa ukubana sinanzelele izinto lezi eziqhakathekileyo eziyisithupha esiza kuzabelana, eziza kuba ngumuthi ozakwelapha ingxabano phakathi kwezelamani. Nanzelela lokhu ngingakakhulumi ngakho. Ingxabano phakathi kwezelamani yenza ukubana omunye umntwana othwele umunyu engahamba ayethatha kumbe ende, uyelakho ukuxabana lo muntu athathene layo kumbe endele kuye ngenxa yokubana ukhulele phakathi kokuhlukuluzwa. Umntwana okhulela phakathi kodlame ulakho ukuba lesilinganiso esiphakemeyo sokuhlukuluza abanye abantu. Umntwana okhulele phakathi kwenzondo ulakho ukuzondela umuntu ongenzanga lutho. Umntwana okhule phakathi kokudelelwa lokweyiswa ulakho ukweyisa lo asemthethe. Ngenxa yento enjalo kuqhakathekile kakhulu ukubana sinanzelele ukubana sibaphatha njani. Umcijo wokuqala xa siselapha le indaba yokuxabana kwezelamani, umcijo wokuqala oqhakathekileyo, asisizeni laba xa bengabantwana, asibasizeni ukubana batsho okusenhliziyweni zabo, bakhululeke ukubana thina asithandi indlela elisiphathe ngayo. Ngoba nxa singabavalela ukubana bakhulume indlela abazwa ngayo, bazakhula lakho, bazakuthululela komunye umuntu. Kufanana legabha elifakwe emlilweni, lavalwa, lagcikwa, umlilo utshisa phakathi kulamanzi. Ngolunye usuku leli gabha lizadubuka. Nxa selidubukile kuza kuba lokonakala okukhulu. Laba abantwana asibavumeleni batsho okusenhliziyweni yabo, bese sibancedisa ukubana nxa usizwa ngale indlela ngomfowenu, okuqhakathekileyo yilokhu ukubana ukwenza. Kwesinye isikhathi ayisikho ukuthi kumbe ukuthanda lo okwedlula lo. Nxa kungaba lezelamani kwenzakala ukubana umntwana omdala azonde umntwana olandelayo, ngeba sethatha uthando, sethatha indawo, sethatha isikhundla akade esikholisa, mhlawumbe ube seyisiqino kumbe ube yedwa. Ngenxa yalokhu kwenzakala ngendlela efanana lale. Ngakho kuqhakathekile ukubana simvumele umntwana akhiphe okusenhlizweni yakhe ngendlela ekhululekileyo. Ngakho ke lokhu akwenzakali nxa kungadalwanga umumo ovumelayo ukuba umntwana akhuphe okusenhlizweni yakhe. Okwesibili, khuthaza abantwana ukuba baphakamisane. Lapho omunye esiwa, omunye aphakamise omunye. Lapho omunye esizwa ubuhlungu, omunye laye aphakamise omunye. Lapho omunye edabukile, lo munye athi yena ngilapha ngingumntwana. Kuza kubancedisa, ngingumfowenu, kuza kubancedisa kusasa ukubana bakhule ndawonye, baphakamisane ndawonye. Kungasali kulo yedwa ohamba ngemota, abanye behlupheka, abanye bedubeka ngenxa yokuthi bakhule mumweni onjalo. Lapho okukhuthazwa khona umncintiswano phakathi kwezelamani, omunye athabele ukuthi emfeni nguye yedwa okhipha imali, kanti nguye yedwa ohlukuluzekayo. Ngakho ke vuma ukubana baphakamisane. Umcijo wesithathu oqhakathekileyo, ngifisa ukubana ngiboleke lawa amazwi ngithi mina uKayini angeke aba ngu-Abela, njalo uJakobe angeke aba ngu-Esau. Vumela abantwana ukuba babe yikho lokho abayikho khona. Wona uKayini wayeqina ngezimvu zakhe, kodwa uAbela
So uAbela wayeqina ngezimvu zakhe, kodwa uKhayini wayeqina ngemfino ayeyilima ensimini yakhe. Kuhle ukunanzelela ukubana abantwana baphiwe ngokutshiyeneyo, singabajikeli ukuba bonke bafanane benze ngokufananayo. Bangaba ngamawele, bangaba ngabantwana bakho bonke abaphuma kuwe, kodwa kabafanani, badalwe ngendlela etshiyeneyo. Akukho muntu ofanana lomunye, sonke sidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ubusisiwe uJehova ngoba usebenzisa foloma yinye, kepha akhiphe umuntu lomuntu etshiyene. Udalile amaluba atshiyeneyo, imiduze etshiyeneyo, sonke sitshiyene. Ngitsho lamadube asegangeni kawafanani. Ngokunjalo vumela umntanakho ahambe ngendlela yakhe. iBhayibheli lisho nakhulisa umntwana ngendlela yakhe. Uma esekhulile kasoze aphume kuyo. Ngezinye indlela, kule ndlela yomntwana okumele akhule ngayo, kayisizo ndlela zonke akumele akhule ngazo, kodwa kule ndlela yakhe. Idinge ukuba indlela yakhe yipi, ungamqathanisi, ungamxekanisi, ngoba lokhu kudala ingxaki eza kuba khona kusasa. Yebo izabe ikhona namhlanje, kodwa ingaqhubeka kuze kuyefika isigaba esilandelayo. Ucijo wesine yikuba kasekeleni, ngisengigcizelele kakhulu, sekeleni ukuba lo mntwana esimkhethayo phakathi kwabanye, simenze abe ngcono, kube nguye ongenziswa imisebenzi, kube nguye ophathwa kuhle, kube nguye othengelwa izigqoko abanye bengathengelwanga, kube nguye okuthiwa uyahamba eyebona nxa eseboarding abanye bengabona, kube nguye yedwa ohanjiswa eboarding abanye befunda ku day school, kube nguye yedwa ohanjiswa esikolo esingcono abanye bengahambi ezikolo ezingcono, kube nguye yedwa oqakathekiswayo laba abanye bengaqakathekanga. Ngokunjalo ngaleyo ndlela abantwana baza kunanzelela ukuthi thina lapha singabantu kodwa ayisibo bantu kuzwa. Ngokunjalo kuza kusenzela uhlupho. Umcijo wesihlanu, fisa ukubana siphungule ingxaki ezivela ezizukulwaneni ngale indlela, ngokungakhulumi, ngokuxabana nxa selikhulile. Mhlawumbe mina lo mfowethu sasixabana, sesikhulile, nampa abantwana sesikhuluma ngokuxabana kwethu, kuthiwe ungayi koyihlo omncane, ungayi koyihlo omdala, ungayi kobabakazi, ungayi komamncane, ungayi kobaba omncane, ungathinti, ungakhulumi labantwana bakhona. Singangenisi abantwana engxabanweni zethu thina njengezelamani, ngoba nxa sibangenisa sesiqhubezela phambili ingxabano esasilazo. Mhlawumbe zazingezabo baba, mhlawumbe zazingezabo khokho, mhlawumbe zazingabokhokho abadala. Ngokunjalo kuza kuba lomthelela omubi wokuqhubeka sixabana kusiya phambili. Kuqakathekile ukubana lokhu sikwenze. Okokugcina okuqakathekileyo yilokhu okwesithupha, yikuba kasifundise abantwana ukuba bathakazelele ukuphumelela kwabanye. Kasibafundiseni ukuthi bathakazelele ukuphumelela kwabanye. Yebo kangitsho futhi kangikhuthazi ukubana uJakobe wayenze kuhle, kodwa nangiyana uJosefa yesephupha iphupho. Aluba uJakobe wayenze kuhle, abafowabo babeza ukuthi sibusisekile, ngoba khangela sesiza kuba lenkosi, khangela sesiza kuba lo muntu omkhulu, nanti iphupho aliphuphileyo. Yebo siyabe sibancane kulaye, kodwa uzabe eyinkosi, yena uzabe esithungamela. Aluba wayebafundisile uJakobe ukubana bebathande, mhlawumbe kwakungadingi ukubana angene egodini futhi abe yisigqili ukuze abe ngoweGibhithe omthungamelayo. Mhlawumbe kwakungadingakali lokho, mhlawumbe uThixo wayezaba lendlela engcono
yokubana amfikise kusona lesiyana sigaba. Mhlawumbe wayengasoze afake inkomitsho phakathi kwesaka lika Benjamin. Mhlawumbe wayengasoze agcine abahlukuluzi ngendlela abahlukuluza ngayo ukubahlola ukuthi baphendukile, kodwa wayeza kubamukela njengabafowabo ngothando. Mhlawumbe babengasoze babe lohlupho lokuthi uJakobe nxa esefile babuye kuye uJosefa bathi bona kasikwazi ukuthi uzasiphatha njani, kodwa makabonge uJehova ngoba ulomsa engani uNkulunkulu engasisiza ukubana amakhaya ethu abe ngamakhaya olokuthula, amakhaya alothando, lapho izelamani ezingaphaculani khona. Baba wethu osezulwini, sisize njengabantu bakho ukubana sikhulise abantwana ngendlela enhle, futhi babe lobudlelwano obuhle ukuze kusasa babe yinyandanye abazwana nayo, abaphila ngendlela yokubambisana lapho okunzima khona, okwazisana, ukuvakatshelana, ukuthandana, ukukhulumisana, bese kusithi igama lakho lidunyiswe ngenxa yokubana sibakhulise ngokwendlela yasezulwini elothando. Susa umoya kaRebeka lo moya kaIsaka, susa umoya kaLabani, ususe umoya ngitsho owabafowabo ababesilwa bexabana, usufaka umoya wothando. Inkosi usibusise ngegama elihle lomfeli uJesu, siyathandaza. Amen. Amen. Twarumba.